when at the request the executive branch in my local finance committee dumawdawat that the additional funding around more than 9 million. More than 9 million, adapay mo na nga pundo na ipasan. Nga makurang kano DJ nga pundo, iso agpanayon daman ti more than 9 million in order to purchase so many heavy equipments and other things needed by the city government. Okay, so apay nga ni-defer nga ito niya? When na-defer ako when I tried to interpolate the local finance committee at dagiding min magatang ti makita awan met capacity na at dagiding dump truck ko na lang han na ibaga numanot capacity na ta amo tayo met ti dump truck akit depende rin jay cubic meter nga capacity na. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada pay 1 nga kunada. So, ado nga dump trucks, ada payloader, ada bulldozer, etc. Ado nga magata. So, hindi dinamag ko. Dito dump truck, ana nga capacity na dito tapno may isurat ko may ijay resolution, di batas nga ipasami. Temesa ibaga ng 1 cubic, temesa met ibaga na met nga 10. So ana talaga tagpepeso ko nami at no 1 cubic akit nangina unay met very clear nga nangina unay no met 10 magusto akon at nalaka met unay DJ nga presyo. So we were compelled to defer it at masapol da nga i-plastar nga ibagada aming specification or capacity aming heavy equipment nga magatang in order to ensure nga dagitoy kwarta nga paggastusan ti gobyerno akit mapanmet la iji usto nga equipment nga dapat magatang because if it will remain blank ti pampanunutin mikit 10 cubic tilagayam gatangin da 1, 2 or 3 edi nga maatiwan man ti gobyerno kadija yan. That was my point and of which the council also supported it at amo damit nga talaga madinet. Manukat amit amount deti kasla request ti executive branch ato. More than 9 million DJ additional funding. But in my honest belief DJ that dumapay nga pundo nga na-allocated, if I'm not mistaken, around 50 or 60 million DJ. At dito additional funding kasla ko maakpanayon dati 1 million, half million kadagiti originally nga inallocate mi nga panggatang kadagito nga equipment ten. So ada na ipasan. Ngim ko na dangim na kano tata iso hanga umanay DJ inyallocate mi nga pundo iso kayat da nga agpanayon ti pundo. So here comes the around 9 million pesos additional funding for the acquisition of these equipments. Based kay ti monitor attorney, kumusta kami ti equipment? I think every year yata nga dagiti kasi nga request ti executive branch. When ado ti gatangin ti city government of course because adamet basurahan nga problema tayo, adamet engineering nga problemahin tayo. We need them to be fully equipped in order for them to perform their mandated duties. Adapay GSO tayo and we have also the disaster. Siyempre dito preparedness tayo ti disaster agad masapol tayo nga ited dagiti kasapulan ti CDR-RMO. So we need to give them also the necessary equipment in order to be used during times of calamity among others.